Colonel Mukarayi Mushonda Jacques uhari yari kumwe na Eric ba Colonel Roger na staff yabo yari irimo umuvandimwe Rugira uyuri buso na bagenzi be. Rero ayo matsinda parane ushobora kwibaza ngo se yahuriye he, numva ko byari bimeze aho ngaho. Turenze amakuru kugira ngo tumaze guhura na atterrissage forcé, uko twagarutse Kinshasa, uko byaje kugenda kugira ngo dufate icyerekezo cyo kujya muri Angola, uko twinjiye muri Angola, operation twakoze muri Angola, guhaguruka muri Angola tukaza tukagera mu Rwanda. By'umwihariko ndibuka ko itariki 10 z'ukwezi kwa 10 ari kuwa gatandatu saa 11 twari duheragurutse muri sous-région ya Makala des Hommes, ahitwa Makala des Hommes juste hariya. Baratubwira ati rwose bagenzi banyu barahukana. Ndibuka ko nyakwigendera Colonel Zayirwa Inosa yakoze kumwiro kwa Patrishena, yakoze ati rero harabaye isaso rya mbere tugomba kuri kurera ahangaha, kuko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 hari ku cyumweru muri 98 hari groupe yari muri Kanchachi, mu kigo cya gisirikare bita Kanchachi, nari ndimo ndetse na perezida unicaye iburyo Felix. Hakaba kandi hari indi group yari muri Kankokolo, mu bari hano yari irimo umuvandimwe Bisemba Alfred n'abandi benshi. Impamvu nise ko ari amagrupe abiri nuko kuri ziriya tariki ikirere kimaze guhinduka kuri twe ndetse n'abandi bataraha n'abandi bashoboye kwasiga ubuzima, nuko twaciye inzira zibiri. Ariko aya magrupe abiri nyuma y'ibyumweru 3 twaje guhurira ahitwa Mbanza-Ngungu, uburi muri province ya Congo Central. Nyuma y'ibyumweru 3 ngo ni Mbanza-Ngungu, tukimara kuhagera ntabwo twahageze ari amahoro, hari mu ntambara. Kurumva guverinema yari duhinduriyeho umuheto utari uw'amahoro, twerekeza rero muri Congo Central y'ubu ngubu ari hariya Mbanza-Ngungu. Ariho twaje kugera duhura n'itsinda rya gatatu, integereza itsinda rya gatatu ariyo ryaje gukora atterrissage forcé rivuye mu burasirazuba, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Mwaramutse mwese abari muri salle ndetse n'abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga aho muri hatandukanye ku isi. Uyu munsi ngira ngo abari hano by'umwihariko muzi gahunda yaduteranije twebwe twese abari hano. Ni gahunda yo kumurika ku mugaragaro igitabo cyanditswe n'abavandimwe mubona imbere ku mashusho, igitabo bise Inkovu z'ibihe, cyanditswe na Bana Ekenge. Bana Ekanga ni ururimi rw'Igara. Gahunda yo gutangira sa n'iyarenzeho bitewe n'impamvu z'ibihe turimo by'imvura, turatubabaza tubashe kwisiza, ariko hari amasaha ageze turakoresheje neza mu buryo tutari burambirane. Bityo rero mbere yuko twinjira muri gahunda yacu, ndagira ngo dusabe umukozi w'Imana Pasiteri Oscar araza guhaguruka aragize Imana iyi gahunda tugiye kujamo, kugira ngo bize kugenda neza nk'uko dusanzwe dushira Imana imbere mu byo dukora byose. Sinzi niba turi bahaguruke twese, ndaza kumwindangurura amajwi kugira ngo tubanze twiragize Imana, hanyuma tuze kwinjira muri gahunda yacu.
Turagushimiye Mana Data kuko watuzukije muri iki gitondo twese abageze hano, ndetse ukaba utwemereye kugera muri uyu mwanya ubwo tugiye gutangiza uyu muhango. Turawukumurika Mwami kugira ngo ububemo kuva utangiye kugeza urangiye. Mana, ni byinshi bivugwa, ariko byose reka ubibemo nk'Imana. Imbabazi zawe nizibe hejuru y'ubwoko. Ni byinshi byababaje imitima yacu, ariko hejuru y'ibyo byose tuzi yuko Yesu wanesheje. Ngahe bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe dusabye, amen. Murakoze, ushobora kwicara. Hanyuma nanone izi mikoro mubona turimo dukoresha ni ukubera ko hano abanditse igitabo batumiye itangazamakuru ry'Abanyamurenge rikora hano muri Kenya kugira ngo baze kudufasha no kwereka abatabaye hano uyu muhango. Bityo izi mikoro turaba tuzikoresha hangane, uzaza uzifata nyine azaza zifata zose kugira ngo amajwi abashe kumvikana neza. Uyu mwanya rero reka duhe Chairman Ruhumuriza Felix umwanya atwakirira abantu bitabiriye iki gikorwa kubera ko ari bubazi, hanyuma nanone aze kubarebana cyane n'abari abanyamakuru kuko niho hari ubanga bw'ibyuma ikigenze nawe bazaza bamuha sinyale. Chairman ahaguruka, reka mbasabe tumukomera amashi cyane kubera ko iki gikorwa cyaba ari igikorwa cyashikirwa. Arakoze cyane umuhesha w'amagambo. Ndagiye kure mu z'ukuri, ndagira ngo nze gufata umwanya mutoya wo kugira ngo tubashe kubiyegereza muri kino cicaro, twabashe gutumiramo abantu batandukanye. Reka ntangire kuri bene data twicaranye hano imbere. Hari abo duturanye hano Gitengera, hari abari mu bice bitandukanye Gasarane na Umoja n'ahandi, ndetse hari n'abaturutse hanze y'iki gihugu cya Kenya dutuye. Ndabiyegereje ngo mwegere kandi mwagize neza kwitabira kugira ngo duserukire benshi batari aha ngaha. Ahasigaye ndavuze ngo mwegere kugira ngo dukomezanye muri kino gikorwa. Nanone abakabiri ndegereza abadamu bacu bicaha, uzukuri namwe mwagize neza kugira ngo muze tubane namwe hano hantu muri iki gikorwa turimo cyo kugira ngo tubashe kumurika kino gitabo cyacu. Reka nanone niyegereze abantu bose twatumiye, barimo abayobozi bacu batuyoboye muri kino gihugu. Sabe Chairman Theo abahagararire nanone kumuyobozi wacu, haguruka gira dukoma amashi tukwakira. Nanone ndiyegereza abashumba bacu n'abantu twabashe gutumira muri kino gikorwa kugira ngo baze tubashe kubana nabo. Twari twatumiye benshi, ariko kubera ibi bihe mubona by'imvura bamwe ntibabashe gushika. Reka nanone nsabe ababaserukiye muhaguruke kugira ngo tubashe kubiyegereza dukoma amashi menshi. Murakoze cyane bashumba kubana natwe. Nanone twatumiye abantu batandukanye mu by'ukuri kuko mubareba, mwebwe mwese twabashe gutumira mukatwitaba mukaza kugira ngo tubashe kubana muri kino gikorwa. Namwe mwese turavuze ngo nimwegere kandi Imana ibahe umugisha. Hariho nanone n'abandi bashitsi bataragera hano twatumiye, batubwiye ko bari mu nzira. Nanone turaza kubiyegereza kuko umwanya wagiye. Reka nze guhereza umuyobozi wa gahunda akomeze n'ibiganiro, hanyuma nanone nibashika turaza kubiyegereza. Murakoze cyane. Arakoze Chairman. Yes. Arakoze Chairman.
hanyuma sinzi kuvuga umuntu wicaye arimo kumodera biza bisa naho bigoye, reka njyewe mvuye hano ndagira ngo aba bagabo ibyabo nyine barimo barabikora nk'abasirikare, ni shapu ariko nakwifuza ko nshingiye ku gikorwa bakoze cy'indashyikirwa turi bubamenye mu buryo bw'ikinyamurenge, kuko turi n'abanyamurenge. Bakoze n'igikorwa cyiza, bazana n'abadamu babo. Niba tubona baje gusengera abashumba babaha inshingano, bakazana n'abagore babo bagapfukama, nabo babizirikanye. Bityo sinzi niba twakwiyegereza buri umwe wese uri hano tukamenya umufasha we muri aba bicaye hano, bizaba byiza. Ntabwo abamama babishaka? Nibyo hari abavuye hanze ya Kenya nk'uko babivuze, ariko abari hano nimutwemerere uri kumwe n'umudamu wahaguruke tumubone niba ntacyo bitwaye. Chairman, kubera ko ari wewe, mureke tubakubitira amashyi munyemerere mwebwe abari hano. Murakoze cyane. Mugihagaze umuvandimwe niwe uvuye mu Rwanda, nawe nahaguruka ariko mumubone, kubera ko yagize uruhare rukomeye muri gahunda z'iki gitabo, by'umwihariko akaba yanaje hano kubera iki gitabo. Reka dusaba umuvandimwe ukurikira, nawe ngira ngo atuye muri iki gihugu, niba n'umufasha wahari sinzi, tubaha amashyi rwose. Yego, mugenzi wabo nawe kubera ko bamwe amazina sinyazi yahaguruka. Umufasha we nawe ari hano inyuma, ngira ngo kamera zirimo kumubona. Nanone umuvandimwe nawe yahaguruka, sinzi nawe niba umudamu wahari. Murakoze cyane. Muri aba bicaye bambwiye ko harimo n'umupfakazi, umwe mu bagize n'umuryango w'abanditse igitabo, ariko harimo n'abandi bicaranye bivuga ko bose bagize iri tsinda. Nabo reka mbasabe bahaguruke bababone, baje kuri kamera. Murakoze. Mugihagaze rero, njyewe nagize amahirwe yo kuba narasomye kino gitabo nka mbereho. Ni igitabo usoma ukumva nk'ishavu, ukumva nk'agahinda, ariko kandi wagisoza ukumva usubiyemo imbaraga. Kirimo ibintu bikomeye byaranze ubutwari bw'abasirikare b'abanyamurenge mu bwitange bwabo kuva mu myaka yo hambere. Uyu mwanya tugiye kujamo ni wo kwakira umwe muri bo ugiye kutubwira amateka n'impamvu zo kwandika kino gitabo. Ni umwanya mwiza, ndi bubasabe kuba attentif mugategera cyane, kubera ko nyuma yabyo turaza kubaheza n'umwanya mubaza ibibazo mwebwe abitabiriye, kandi muraba mubariza abanyamurenge bose aho bari ku isi. Ndagira ngo rero twakira uri buze kutubwira amateka, munyemerere duhuze ibiganza tubakubitira amashyi bose. Uri buze kuduha amateka asigara ahagaze, hanyuma duhaye amateka. Murakoze. Murakoze muhesha amagambo. Tubashimiye ko twitaba mu byubahiro byanyu mwese muri hano, abato n'abakuru, kugira ngo muze dutaramane namwe tubagezaho amakuru cyangwa se amateka yaranze uyu muryango. Kuri aba ngaba mureba imbere yanyu, ndetse n'abandi bari ahandi, ndetse na bamwe muri bagenzi bacu batakiri muri ubu mujyi. Muri presentation hari abadamu bagenzi bacu batashoboye kuboneka, ariko abadamu babo bahageze. Hari madamu wa Nyarwanda Aimable yahaguruka. Hari madamu wa Kigabo Senga yahaguruka. Murakoze cyane. Hari madamu wa
Rutabara John nawe yahaguruka. Imana igumugisha. Ndetse nk'uko umuhesha w'amagambo yari yabivuze, hari n'umupfakazi wasizwe na mugenzi wacu Muvunyi Robert nawe yahaguruka. Imana igumugisha. Twihuse rero turi hano kugira ngo dushyire ku mugaragaro igitabo gikubiyemo amateka y'umuryango witwa Bana Ekanga. Uko mubyumva, bana mwana ni ijambo ry'Iringara, ariko noneho Ekanga bigasobanura muri rw'Iringara ko ari Equateur. Ni Iringara usanga mu gace ka Makanza, hariya hakurya mu nkombe ya Fleuve Congo. Ako karere ka Makanza niho inkomoko y'ururimi rw'Iringara ikomoka. Iki gitabo nk'uko umuhesha amagambo yabivuze gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inkovu z'ibihe. Hari impamvu zirenze imwe kugira ngo duhitemo iri zina, atari uko rihera kuri twe gusa mu buryo bwo gutekereza kandi tugatekereza kure. Ni amateka yacu ndetse uhereye ku bakurambere, twitwa twe, mwitwa mwe, inkovu z'ibihe. Nk'umuryango rero w'Abana Ekanga twavuga ngo ese ni iki? Si uko wenda ijambo inkovu z'ibihe aribo bireba cyane, oya, ariko wandika igitabo uratekereza, atari uko wirebaho cyane ariko ukareba no mu bihe byashize. Rero uyu muryango w'Abana Ekanga ugizwe n'amagurupe cyangwa se amatsinda agera muri ane. Muri iki gice kirimo ni Kigali, ariko ku buryo harimo n'isobanurampamvu rikubiye muri iki gitabo, nubwo tutari butugende interuro ku yindi cyangwa se phrase par phrase, ariko turaza kubivuga mu ncamake. Ku bazashobora kubona n'ibitabo bazaza bisoma mu buryo burambuye. Umuryango w'Abana Ekanga kuko nari mbivuze haruguru ugizwe n'ibice 4 kugira ngo witwe uyu muryango. No guhera muri 1998 cyangwa se mu 1998 hari abantu bare Kinshasa mu mateka muzi. Ayo magurupe, abo bantu barimo amatsinda abiri. Kinshasa hari gurupe ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani, hari ku cyumweru muri 1998. Hari gurupe yari muri Kanchachi, mu kigo cya gisirikare bita Kanchachi, nari ndimo, ndetse na perezida unicaye iburyo Felix. Hakaba kandi hari indi group yari muri Kankopolo, mu bari bari hano yari irimo umuvandimwe Bisenga Alfred n'abandi benshi. Impamvu nise ko ari amagurupe abiri nuko kuri ziriya tariki ikirere kimaze guhinduka kuri twe ndetse n'abandi bataraha n'abandi bashoboye kuhasiga ubuzima, nuko twaciye inzira zibiri. Ariko aya magurupe abiri nyuma y'ibyumweru 3 twaje guhurira ahitwa Mbanza-Ngungu, ubu uri muri province ya Congo Central.
nyuma y'ibyumweru bitatu aho ni Manzangogo. Tukimara kuhagera ntabwo twahageze ari amahoro, hari mu ntambara. Kurumva guverinema yari iduhinduriyeho umuheto utari uw'amahoro, twerekeza rero muri Congo Centrale y'ubu ngubu ari hariya Mbanza-Ngungu, ariho twaje kugera duhura n'itsinda rya gatatu. Muntegere neza, itsinda rya gatatu ariryo ryaje gukora atterrissage forcé rivuye mu burasirazuba, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Bari bahagurukiye hariya mu mujyi wa Goma. Baje ariryo tsinda rya gatatu, ndibuka neza kuko yari indege ya Boeing ifite plaque 772 C, yajemo abasirikare bagera mu 136, harimo ibice bibiri, harimo abasirikare b'abakongomani 100 n'abasirikare 36, harimo abasirikare 30 bayobowe na Kapiteni Butera w'umunyarwanda, ndetse n'abasirikare 6 muri abo 36 b'Abagande bari bafite imbunda za musada. Mu gihe abasirikare b'abakongomani na Dauphin General Major Mukiza Gabi Mustafa baza kwifuriza iruhuko ridashira. Nk'uko yari abayoboye, harimo abana b'Abanyamurenge, uhereye ku maze kuvuga haruguru bari abana 12. Simvuga ngo bari abana mutabyumva uko, ariko bari abagabo, kuko bamaze kurira indege ku itariki 4 mu gitondo kare kare bahaguruka i Goma. Indege yagera hariya ku kibuga cy'indege cya Muanda aho bita Kitona muri base, irimo iraswa. Bigera aho ngaho bafata umwanzuro wo gufungura umuryango w'indege. Umusirikare washoboye kumanuka mbere na machine gun ni umuvandimwe, ubu ni Bishop, arayoboye urusengero muri Amerika, Rugazura Christophe. Mbere kugira ngo atangire amanuke mu ndege afite imbunda ya machine gun. Uko yaje kugera hariya ku kibuga cy'indege, uko indege ihaye igenda niko abandi bagenda basigana intambwe, ariko mu minota 30 ikibuga cy'indege cyangwa se bazi ya Kitona, aeroport ya Mwanda, bari bamaze kwifata mu minota 30. Ni ibintu birebire tutagenda mu matetaye, ariko ni ku mitwe, kuko uzashaka ufite uwo mwanya n'ubwo bushake kugira ngo tumubwire amakuru, ariko nabwo biri muri iki gitabo. Iryo ni ryo tsinda rya gatatu. Itsinda rya kane rero ni itsinda ryari rivuye Uvira, riyobowe na Colonel Mukarayi Mushonda Jacques, uhari yari kumwe na Eric ba Colonel Roger, na staff yabo yari irimo umuvandimwe Rugira Jules uyuri ibumoso na bagenzi be. Rero ayo matsinda ko ari ane, ushobora kwibaza ngo se yahuriye he? Numva ko byari bimeze aho ngaho. Turenze amakuru kugira ngo tumaze guhura na atterrissage forcé, uko twagarutse Kinshasa, uko byaje kugenda kugira ngo dufate icyerekezo cyo kujya muri Angola, uko twinjiye muri Angola, operation twakoze muri Angola, guhaguruka muri Angola, tukaza tukagera mu Rwanda. By'umwihariko ndibuka ko ku itariki 18 itariki 10 z'ukwezi kwa 10 ari kuwa gatandatu saa 11 twari duheragurutse muri sous-région ya Makala des Hommes, ahitwa Makala des Hommes juste hariya ku kibuga cy'indege. Naje mu ndege kugira ngo twiture hariya i Kanombe, niko abandi bari bakomeje badukurikira.
hariya mu Rwanda twahageze iminsi 18, bivuga ko ku minsi 28 z'ukwezi kwa 10, 9 n'umunani nibwo kandi twasuye gufata gupima ikirere, bitewe n'uko barimo batubwira ati harageze ngo musubire iwanyu. Icyo gihe uwari chef d'état-major w'ingabo z'u Rwanda ni General Karimba Nyamwasa, uri mu buhungiro kandi igihugu cye kitakicemera iryo pete rye, ariko ni wari chef d'état-major w'ingabo. Twaje kurira indege mu gihe gitandukanye dukurikije amabatayo twabarizagamo. Kuri 28 ndatekereza ko hatari kuwa kabiri kuwa gatatu z'ukwezi kwa 10 dufata inzira tuzi ko tugiye Goma Swat i Bukavu, bitewe n'uko twari tumenyereye kugenda mu ndege na distance yaho twerekeye, twari tuzi ko ntibisaba umwanya muremure kuhateresa Goma Swat Bukavu, ariko abasirikare niko kimeze, niko giteye. Ntuza wirirwa ubaza ngo ese ndimo ndajya he, byagenze gute, bimeze gute. Ni discipline byonyine. Turi indege tuza kwisanga guhera saa 8 juste ma 18h dusanga turi hejuru y'ikirere muri province orientale ahitwa Buta. Tumaze kuhagera, ayo ni amakuru patatu, nibwo itsinda rya 4 n'ababwe ryari turutse Uvira Bukavu ryari yobowe na Colonel Mukalayi baje kudusanga i Buta. Tuza kuhahurira na bagenzi bacu bari bavuye muri axe ya Isiro. Iyo groupe yari yobowe na Colonel Ruyimuze, ni umuvandimwe wacu wa Mugogwe wo muri Nord Kivu, bari bari kumwe n'umuvandimwe unicaye ibumoso hafi aha Ndabaramiye Richard n'abandi benshi. Tumaze kuhahurira, aha niho iri zina yo kuvuga ngo Bana Ekanga, ariko turi muri centre ya Buta. Ntabwo twari abanyamurenge twenyine, twari abakongomani b'abasirikare, ndetse mu rwego rwa secteur twari tuyobowe na Efoist Lieutenant Ilondo, ni umumongo wo muri za copa za Bowende, mwene wabo wa bugufi wa General Jean Pierre Ondekane. Ariko ibya politike ni bigira byabyo, yarifashe aravuga ngo mission bamuhaye ntashobora kuyikora, ahitamo kuva Buta yerekeza Kisangani. Buta Kisangani ni ibirometero 324, ntabwo ari hafi, ariko twicaye dutekereje ukuntu agiye kubafuwa ordre ku nyungu ze, habaye kuvuga ngo nimugende dusigara twiganje ari abana b'abanyamurenge tuyobowe na Colonel Mukalayi. Haje ordre yo kuvuga ngo nubwo Ilondo yerekeje Kisangani, mwebwe n'ubundi axe yanyu ya operation murava hano Buta mwerekeze ahita Kuma, mugende Kitule, Bambesa, mwambuke riviere ya Uwele, mufate mu karere ka Ango, ubu turacyari muri province orientale, turakomeza turagenda za Monga, za Bili, Monga, Bondo, aho hose turakomeza. Yari operation yihuse kandi mu gihe kirekire. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu hari kuwa 4 1999 nibwo twambuza amazi ya Potwele, yari aruzi gukomeza gukatakata twinjira mu ntara ya province ya Equateur, aho bita juste mu karere ka Yakoma, iwabo wa General Baramoto, bari aba ancien généraux wahoze ari Zaire muri kavukire yabo. Kuko ihagaze hariya Yakoma, ubuhaye ureba province ya Bangasu muri Centrafrique, ni ahantu ushobora kuhamagara kubera uko amazi akura, ugahamagara mugenzi wawe uri hakurya. Twarahabaye, tukigera aho ngaho ubwo bwose tukiva muri Buta twurira indege, ishaka rya politiki yari RCD ikiyobowe na Professor Wambatra waho. Ariko tukigera Buta, isura yarahindutse ya politiki.
kuko n'ubundi mu gisirikare ni apolitike, ntabwo mwirirwa mujya mu manalize maremare cyane, mwaba simple executive, murakora gusa ibije nayo byo kuvuga ngo murajya mu bindi by'amapolitike ntibitureba. Tureba n'ibitureba, ibitatureba ukabitera umugongo. Twarakomeje juste tumaze kugera muri Yakoma, nibwo haje umugabo Jean Pierre Bemba, uyu hari Minisitiri wa Defense actuel muri Congo ubu nonaha, yarazanywe na Bagande, baramubwira ati rero ubwo ugiye gutangiza impinduramatwara uje nk'umurevolutionneri, hari force y'abakongomani icyo gihe batwitaga Simba. Nimba mukunze kumva uriya Mubembe Mulinganya, nimba Mubembe niba Umurega Barnabe avuga ukuntu ko Bemba yaje bamugrafa gusa kuri in force Simba, nitwe hariya Yakoma. Yaraje kibuga cy'indege turamwakira, aratureba, akora troupe en revue, aratureba uburyo nawe ubwiwe mwahuzaga amaso, aho kugira ngo rero wumvishe amaso ahubwo akazahungisha amaso, akareba ati se aba bantu bizagenda gute. Ariko kuko umusirikare turi kubaza buri iki uzatugeza kuki, tubwire manifesto yawe. Oya, baramuzanya nk'umuyobozi, tugomba kumuyoboka, nta bindi byinshi cyane. Ibyo byarabaye, tuhave turakomeza protokoli Gwadolit, waba bamubutu, urugendo rurerure uvuye Yakoma kugera Gwadolit, ndumva ni ibirometero hafi 200, kuko de Yakoma protokoli ni 114, Yakoma ukinjira muri Gwadolit hariya za Kudu, ndumva ari ibirometero bigera muri 91. Gwadolit turahageze, ariko hagati aho haje kuba kugira ngo batuganirize, biba ngombwa ko Colonel Mukala wari utuyoboye agomba kujya ku mashuri. Ikinyuranyo Abagande bari baje kugira ngo bitandukane wenda na kwa kundi twatangiye 1996 igihe cya AFDL n'isubirayo y'ingabo z'u Rwanda kuri iriya tariki ya 15 z'ukwa karindwi tukiri hariya muri Kinshasa. Rero baravuze ati nta mpamvu yo kugira ngo mwebwe tugera ku cyo tugomba kugeraho mwabanegirije. Niko kuvuga ati Mukalayi fata indege uje Uganda, ujye kwiga amakuru ya gisirikare uri seri, n'ejo bundi uzaba ufite post uzi icyo gukora, bitarimo bya bindi by'imitekerereze y'aho ngaho. Hatazaza haba gusa ngo habaye revolution bitambuke bigende, no, tugomba kuba dufite abantu bahagaze mu nshingano kandi mubona bazimereye. Yaragiye kugeza turi aho ngaho Gwadolit turatambuka, ariko bikira aho ngaho Jean Pierre Bemba uyu nguyu aducishamo amaso, arareba ati rwose mfite abasirikare bandini, ariko mushobora kumva bamwe muri mwe kugira ngo nibura mbone abamba hafi mu buryo bw'umutekano n'ibindi. Twajuyaje kuko nta bice twari kujyamo nabo, ariko twafashe Majoro Rugaza Ndayisenga Patrick uhari, uyu ufungiye Yangenga hakurya ya Zarisana hariya umuhungu w'Abasita bakunda umugabo. Dufata Marehemu Rwigina Keg, Imana imuhumure ko dashira. Dufata na Sebazima John umuhungu w'Abanyabyinshi mu nzu y'abagabo, Imana imuhumure ko dashira. Abo batatu basigara muri protocol cyangwa se muri security ya Jean Pierre Bemba. Turakomeza, iyo utibutse gato muri Gwadolit hariya mu mujyi, iruhande rwawe ubona iriya nzu ya Kawele ya Mobutu, turamanuka inzira y'ibumoso twika muri surejo ya Mongala ni kuri nuriya ruzi ruva za Bumba rukagabana Lisala na hakuno muri kariya karere ka Businga. Utwo turere dutatu nitwo tugize surejo ya Mongala, ariko kuri ubu ngubu kubera decentralisation
nayo ni intara ukwayo mu ntara zigera muri enye cyangwa eshanu z'icyahoze ari ekwatori. Tuza kuva ku Bisinga turavuga, muzaza mubibona amazina za banda 1, banda 2, aho ni mu bwoko bita abamono. Turafata hakurya ku Mudanda kuri diocese, turatambuka tugera kuri 25 km ahitwa Mowaka, aho noneho inzuzi zihurira aho ngaho ni ku ruzi bita Lobobi. Uzagenda ukazahura na Karinga zikazahurira ahitwa Basankus kugira ngo zikore afluwa ya Lolonga, riviere Lolonga. Abize geography murabibona nuko twabaga tuhagenda. Aho hose hari intambara. Tuva mu Mowaka tuzamuka Jombo Bosolite kuri diocese ya Kodoro, ari umuriro niko tuhasiga abantu, ariko ibyo ni bisanzwe kuko n'ubundi umusirikare atarinda impanuka, ntabwo ari igishitsi kugira ngo umugwishwe n'urundi rupfu. Burya umusirikare yagapfuye kandi akicwa n'isasu, biragatsindwa kwicwa n'indwara cyangwa n'izindi mpanuka, ariko kandi hari icyo babivuze kuko iriya uniform, kwambara iriya uniform itandukanye na costume iyi ngiyi nambaye cyangwa wambaye. Iriya uniform ifite ikisobanuro. Turakomeza aho ndihuse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 hari ku cyumweru muri 1999 twinjiye mu mujyi witwa Basankus, hari icyicaro cya Conseil Regional muri sous-région yitwa Équateur. Eno région, sous-région de l'Équateur, igizwe n'uturere tune. Hari akarere ka Basankus, hari akarere ka Bolomba, hari akarere ka Hongandanga. Tune nitwo twagize sous-région de l'Équateur. Kuri uwo munsi ku itariki 24 twari tugeze mu birometero hafi 7. Hari rongo riri aho ngaho, twahaserutse nko masaa 4, insengero zateranye, ingoma zirimo zivuga aho ngaho. Tubakorera surprise kuko twari tugize iminsi igera muri 4 mu mazi. Kugira ngo ubone kubona gapoze zasabaga ko urira igiti ukaruhuka. Amazi abantu bari bafite taye kurute nkanjye n'abandi nsumba, murumva mu mazi ni ukugenda bamufasha akaboko kugira ngo atayasohoka, kuko nta yindi nzira, ku buryo yadufashaga kugira ngo twinjire muri Basankus. Harimo brigade zingahe ndetse n'iy'interahamwe. Byadusabye ko kugira ngo twinjire hariya tubanze dukubite bandangari mu marembo. Hari ku cyumweru turaryama mu gitondo kugira ngo twinjire kuri centre ville ya Basankus. Ndibuka wari komanda brigade, ubu ni uyoboye police nationale congolaise, general. Mu masaha 9 turabyuka tugomba kwitegura kugira ngo tugire ata muri Basankus, kuko hari ingabo, hari amabrigade, hari amahanga menshi. Batayo iyobowe General Major Kayoyo Mukiza, barahamagara ati rero harageze kugira ngo bitegure. Umuyobozi aratanga ordre, execution ikaba abasubordone nkatwe. Icyo yakoze Alonga Boni yahamagaye umwe muri twe, nta wundi n'uwitwa Mukomeza, muzaza gusanga muri icyo gitabo Safari. Wagendanye n'Imana kuko yaba hataruka Imana kuri twe niwe twari kuramya, bitewe n'ukuntu impano y'Imana yari murimo n'ubu kimurimo. Uba tuyahariya ku irango k'umugenzi n'ubwo yavuye mu gisirikare nk'abandi bose. Impano y'Imana, komanda brigade Alonga Bonera muhamagaye ati se ko tugiye kwinjira muri ubu bwawe, Imana yawe
kuko yigeze kubyivuga tukiri inyuma aravuga ati nzambona imana yanyu mwebwe atariyo mana twebwe tugira. None se imana yawe yakubwiye iki? Umwanya tugiye kwinjiramo ishusho yayo biraba bimeze gute? Pastor aramubwira ati koko uko bivuze imana yacu izivuga. Aramubwira ati bidatinze saa mbiri za mu gitondo umujyi w'abasanguzi wose, tutitaye ku makuru n'ibikoresho n'umubare w'ingabo ziri hariya ibihumbi n'ibihumbi, saa mbiri umuntu wa nyuma azaba amaze kuva kwiyuhagira, uwa nyuma azaba avuye kwiyogoshesha, nidusanga hari n'amasabo. Barakeye turagenda, ubwo twari muri 7 kilometero tuja kugera ahantu hari akararo ka pome metandike kagufi cyane. Abantu ekipe ya observateur bacu mwapanze baravuga ati turababona abantu hariya, ariko nabwo twari duhabona amakuru kuko ni kuwa mbere abaturage ko baraje gushaka ibicuruzwa aho muri 7 kilometero kugira ngo baze kujyana mu masoko yabo. Kuri bo bumvaga ko rwa rugamba twaraye dufashe iriya ronko ko wenda ari bagenzi babo bamwe bahaye bagaruka ariko bavuye kwiruka n'umwanzi, kuko twivugiraga iringana gusa nta kindi byiza cyane. Nkabo baratubwira ati rwose bagenzi banyu barahuvugana. Ndibuka ko nyakwigendera Colonel Zahirwa Inosa umukozi w'umuhiro kwa Patrishena yavuze ati rero harabaye isasu rya mbere tugomba kurikorera aha ngaha, kuko ni umugabo udakunze kuba ikigwari cyane. Ndibuka na rya joro subiye inyuma ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani muri 1998 muri rya joro ryo ku cyumweru turi Kinshasa muri Kankokolo, yaravuze ati utangiye saa 2 zishira saa 3 wafunguye saa ni marehemu Leta na Mugara Thierry umuzukuru wa Mugoroba baraba babitira bo mwishenge mu bijombo, ni wafunguye isasu rya mbere muri Kanchurch kugeza wenda tugeze masaa 8 ho ubwo twari tumaze gufata eta majoro general reka tuharenge kuko twari twanaharinze n'ubundi. Zahirwa aravuga ati rero mube nkabarigiriza inyuma iyi mbunda bita Rokoires ahita ko bitaziriya ngabo ziri kukira bidufacilite kucyambuka vuba. Twari ko tuhagera gusa ikompora rimwe ryari rihagije, twazusanga uduhanga tumwe ko turareremba mu mazi turambuka. Saa 2 kuzura uwanyuma amaze koga amazi ya Lolongo hariya Basanguzi, hari kuwa mbere kuri 25 z'ukwa 11 1998. Kuwa kabiri tukimara gufata Basanguzi amakuru yaratanzwe ya chairman komanda brigade yatangaga raporo kwa Jean Pierre Bemba yanyurwaga akavuga ati ndabyumvise ariko na komanda batayo kayoyo nyihera amakuru kuko niyo nizeye niba koko ari komanda brigade ambwira nimba ari impamo. Agafata kombine ye foni akamubwira ati ni impamo nje n'abahungu banje turimo, kuko ni umuntu wakuriye mu muryango w'abantu bafite ukuntu w'ubushobozi. Jean Pierre Bemba n'umwana wa Saulona Bemba w'umumeti nibo bagiraga iriya sosiyete yabo ya indege yitwaga gutira sosiyete yari sosiyete ya prive itari na Bemba buriya azatwara indege ukagira ngo none si indege ayatwara. Arasobaza Mustafa ati se nta banki iri aho sure jori banki ni wumve ko kimara kugira gutya abasirikare umutwe atinjira agasanga za coffre-fort amafaranga ari mu makontwari aho ngaho mu marumwari ayo niyo bashoboye kugera amakonti ari amacoffre-fort bimwe binini cyane
ntibashoboye kubigeraho. Aravuga ati rero muhashyire umutekano, ayo mafaranga niyo bazadufasha. Za ngabo zaducitse kuko bwagiye kugera mu gitondo, bwije buhanaye mu gitondo, dusanga dufite matekwa zigera muri 600, umugozi umwe ziraho. Abaducitse batangira bahunganya amafoni, batangira guhamagara Kinshasa ati rwose ni nkaho abarebere za nyeshyamba zitari zafata abasangufu, nimuze. Haje indege kuwa kabiri mu gitondo yibyukije Kinshasa, zana abashoferi abapilote 3 b'abarisi bayobowe na kapiteni Jules. Uyu ni umukongomani wari mu ngabo za leta, ni mu bwoko bw'abangondo, iwabo ni umanukanye Fleve ahantu bita Binga, niho Jules avuka. Baraza indege ukuntu yaje, ndumva saa 2 yarimo izenguruka kugira ngo ishake ukuntu yateresa ku kibuga cy'indege. Igiye ku kibuga cy'indege bahashize ya marehemu Majoro Bigirabagabo Michel mwene Kazinguvu, umwuzukuru wa Rurenza Basege. Iyo kompanyi ye yarimo umuvandimwe Bisenga Alfred twicaranye aha, harimo Mutabazi Bob, harimo Kagabika marehemu Kapiteni Kagabika Felix, harimo Lieutenant Kiruhura Denis, nibo bari bayoboye ari ba chef de peloton na commanda company. Tubona indege kuko twari twasigaye tugahidiriza mu mujyi, cyangwa ujuse kuri Borosa ukabona indege. Psychologiquement twaravuze ati wasanga ari cya kigabo Mbemba, kuko cyumvise ko twafashe na bank, agomba kuza yihuse kugira ngo ayividure. Ariko komanda kompani ku kibuga cy'indege, witonde ubanze urebe neza. Indege iraterisa, ametiriza komandema ye, ba chef de peloton baranga, bametiriza abasirikare ba hatagira isasu rishobora kurasa iyo ndege. Indege yarituye no kurutama, kwa kundi maze guhagarara neza, barafungura imiryango. Kapitene Jules abona abasirikare bari hasi, ntibatandukanye n'abasirikare b'ingabo za leta, kuko twasanze za depo n'amadepo ya uniform, ku buryo washobora kuba ufite imbalo ya 100 pièces wenyine. Nabonye kuri uwo mugoroba abasirikare ukuntu bishimiraga komandema ya nyakwigendera General Kayolo, bazanye amabalo arenga 100 yo kumutunga ngo azayambara, kandi muri balo habamo santeni. Twafashe za foni, twafashe amadepo ya produit pharmaceutique, twafashe n'ibintu byinshi by'ingenzi kandi ibikoresho bya gisirikare. Nuko indege bamaze yururutse, arimo abapepera, aba bagabo bari ku kibuga cy'indege. Mutumva ku kibuga cy'indege no muri centre ville hari nka 2 km ugereranije. Bavuga ati koko turahageze, turutse amahoro, za nyeshyamba ziri hezo gatsinda. Abangaba mu byubahiro byabo bumvaga ko ari Bemba ugiye gusohoka mu ndege kugira ngo bamuhe ukuntu. Undi ahaguruka ati se za nyeshyamba zigiye, aramanuka yika hasi n'abarise b'abapilote na za diplomate zabo, yaza bareba bambaye uniform ya FARC nshya. Hagati se za mbwa ziri hehe, za nyeshyamba ziri hehe? Bakamubaza ati se ibyo wavuga urimo uravuga bahe bande? Ati b'Abanyarwanda, za nyeshyamba b'Abanyarwanda. Abanyarwanda, Bemba baye umunyarwanda, n'abandi bose abambuza barimo b'Abanyarwanda, abamongo babaye Abanyarwanda. Ibyo hari icyo bisobanura kuri bo. Rero baramubwira ati se wowe
ati no ndava muri Guadolite kandi ari axe ya enemy uvuye Kinshasa. Suite yakurikiye kubona umuzungu wabaye nerve umusatsi ugahinduka ukuntu birakanyagwa. Icyakurikiyeho ba Lieutenant Bisenga bagaba nibo bakizi cyane, habaye kuvuga ngo dufashe indege. Iyo ndege niyo yaje kuba indege ya MLC ka parti politique. Iriya myaka yose twamaze muri Equateur baragenda bayandikaho izina, bayandikaho ni Bayimoto, yafashwe ku muriro. Leta ihomba gutyo, indege tuyigarurira gutyo, ku buryo barabuze atari abo basirikare bashobora kwihangana bagafata n'indege. Iyo disipline yabo ni disipline bwoko ki? Hari impamvu y'iyo disipline, hari impamvu ibiteye, hari ishingiro, hariho originalite y'iyo disipline militaire ifitwe n'abantu, kuko twaratojwe bihagije, ndetse n'abo twatreningaga bene wacu b'abakongomani batemera ngo turi bene wabo, nabo babonye ko hari maturite y'igisirikare bafite kubera abayobozi babo ari bo. Byavuye aho ngaho operasiyo zirakomeza. Nihuse umwaka w'2000 wadusanze ahantu hitwa Goma, ni juste kuri misiyo y'abasedwa ahitwa Bokakatu. Niho by'umwaka w'2000 wuzuye niho wadusanze, ari naho kandi twagize ndumva mu byumweru 2 duhanganye n'ingabo za leta, abazimbabwe n'abantu bakora muri artillerie, ingabo z'abanamibiya. Aho ngaho ibyumweru 2 kugira ngo utsimbure iwanyu kuri position nk'ahariya muri byasabaga kugendesha inda, mugenzi wawe nawe akagendesha inda asubira inyuma. Releve nubwo yakorwaga, kuko nta buryo bwari buhari kugira ngo ushobore kwimira umutwe. Hari na batayo y'interahamwe, ni ukuvuga ngo ibyumweru 2 murahanganye kugira ngo uwefite ko ushobora kuryama ugatinda, ukaryamira inda ikaruha ikabura. Habaga iyo releve muri ubwo buryo. Twahatakarije abantu, twakomerekeje abantu, ariko kuko nyine ni inshingano nuko biba bimeze. Nyuma yaho nibwo baje kuevaliwa komandema ya nyakwigendera Kayoro, baravuga ati rero harageze hehe no kongera kandi kuba komandagano, urasubira inyuma basanguze baguhereze secteur ya Befale. Befale ni akarere mu turere twari tugize surejo ya Chwapa. Hariho Boende, hariho Befale, hariho Zaikela. Ayo utwo ni uturere twari tugize surejo ya Chwapa. Ajya kuba komanda brigade, yaramubaye arahurira iyo surejo yose ya Chwapa, arayifata kuko ibyicaro byabo byari hariya Befale, kugeza havuye bamutuma gukomereza operasiyo ze Imese. Aho ngaho za Imese ni muri surejo ya Sidi Ubangi. Iyo tuvuga Sidi Ubangi icyicaro hariya Gemena, hariho za Zongo, hariho za Libenge, hariho za Dongo na za Imese. Ubu hayo ureba na Centrafrique, ukareba no hakurya muri Congo Brazzaville ku gice. Haza gusimburwa n'uwitwa General w'Umungwandi, alepoke yari major, yagiye muri za Egypte na za Israel, uwitwa Alembiya Nzambe. N'ubu ngubu bari muri 3e zone de défense ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, bafite icyicaro za Gisangani. Araza kugira ngo aho gukomereza wenda abandi, yabaye icumu kuri twe, muzaza kubibona aho yageze. Aho ati kubashimira kubyo mumaze gukora, mufite ukuntu muza kuramya ibigwamana, twemera muri hamwe, mufata umwanya mukaririmba mugasenga. Kuri twe tubibona ko ari
kuramya ibigirwamana cyangwa se andi ma evokasiyo atuma mwebwe iyo mugiye ku rugamba mudapfa cyangwa kugira ngo yaje gutera umugambi wo kuvuga ngo bakure icyobo babahande babona iryo jambo izo ngufu kugira ngo zibone uko ari amaze kubona akse ya befade kayoyo avuga agiye hano ariko iyi Imana dusenga, Imana musenga ni ukuri irumva kandi irakora kandi ni Imana y'ukuri, kuko natwe ntabwo twatatiriye cyane igihango n'uburyo twatojwe mukiri ababyeyi bacu tukiri bato mudutoza kumenya Imana. Haba umwanya wenda wo kugira intege ibyo twakwirengagiza. Hari abanyantege nke, ariko abanyantege nke muri twe si ba bandi bagera aho bajya kuramya ibigirwamana. Ibyo nabyo muzabisanga ni birebire, ntihazabwira n'umwanya wo kubibaza no kubisobanura, twabisobanura cyane kugira ngo birusheho kumvikana neza. Abo ngabo nabo bari bari, ariko hari komanda batayo Koloneli Ndoro Eric Kanya, hakaba n'abandi ba komanda kompani be ba Lieutenant Ruganza Patrick, Lieutenant Koloneli Ubugino hari Mutebutsi Mudei Kigwenu, hariho ba Lieutenant Remezo umugenzi wacu ari muri Arizona ubu ngubu, hariho ba Lieutenant Rushimisha Moise ari South Africa, hariho ba Lieutenant Nyagahavu ubu ngubu n'abari muri Amerika, n'abandi bakoze operasiyo muri iyo akse ya Befade, ariko bahagarara ku butwari bwabo ku byo bakorerwaga, ariko babihagararamo neza kugeza basohotse hano. Ino akse ya Bokakaka twakomeje za Wera, turakomeza kugeza muri karere ka nyuma ka kane kagize surejo ya Equateur, ariko karere bita zone ya Bolomba. Twarwanye atake ebyiri zitagera ebyiri kuri 31 z'ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2000. Bolomba arimo Abanamibiya, Abazimbabwe, FAP n'Interahamwe. Ndibuka nyakwigendera Lieutenant Kasakasa Kamatari Minisitiri Major uri abasizira na mugenzi we bakoranaga muri kompanyi ya Artillerie Ruganza Gedeo Ngora Zigamba, barashe amakompera za Morse 85 arenga 200 kuva mu masaha 10 kugeza nimugoroba kugira ngo dushobore kwinjira aho hantu. Urumva kompanyi ya Artillerie igomba guhagarara inyuma, infanteri yandi mugakomeza imbere, mukaza musigara mubayobora mubaha amadirektive. Ni communication installe gutya, urebe kuri metero iburyo cyangwa ibumoso, urimanurira aho ngaho ugahamanye n'umutwe w'umuzimba gutangwa gufata cyangwa se w'umunamibiri, ngo bitangwa ku mugoroba orudurika hejuru ati musubire inyuma muri 7 kilometero ahantu bita zone ya Bosolikubu, suite n'ibyo lokalite ya Bosolikubu. Warahagarutse nyuma y'iminsi 14, ku minsi 14 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 twongeye gusubira kandi kuhataka iyo teritwari ya Bolomba iri hafi y'amazi. Ubwo mu mugezi nawo uzamuka ukagera muri fleuve Congo hariya bita Lolanga. Iyo uhagaze hariya amazi ya fleuve na afluwa ya Lolonga, ubu hayo ureba mu nguni muri 70 km inzu kuri guverinoma ya Equateur, ubu hari bareba neza nubwo nyina abari kugira. Twasubiye inyuma ngo tugaruke kuri iyo tariki rero turwana ahafata umujyi tuwusesekanaho Bolomba. Biba ngombwa kandi ko eshero bivuga ngo nimusubire inyuma.
nibwo bwakeye twaravuguruyeyo umunsi wa kabiri, ni ku minsi 16 ukwezi kwa mbere 2001 ngo tuje kumva amakuru ati Laurent Desire Kabila, simvuga ngo niba yari yaryamiye kwa bagabo, yaryamiye ukwe abaragiye. Twavuze ngo Imana ishimwe, ariko kandi nta kundi twashoboraga kubitsinda. Iyo ukize umwanzi urashima. Turavuga ngo izi ni imbaraga kugira ngo basubire abone umutsimbura we ushobora guhagarara, kugira ngo noneho uru rugamba rukomeze rube nk'uko yararushoreye. Hari icyuho, aho niho byaje kuva, turahafata, turahatuye. Haziriya politike ya M+4 igihe bajyaga Mako i Botswana muri ariya Mako Rostan City, inshuro bagiyemo, inshuro bagenda, inshuro bagarutse, inshuro basubiye bahindura ibyicaro, bagenda za Gaborone n'ahandi, ntibyahagaritse umuheto. Urugamba rwarakomeje, finalima biza kugera kuri finali. Habaye kumvikana ko iriya M+4 igomba gushyirwa mu bikorwa, igisirikare kikazajyaho hamwe, ingabo zikavangwa, hasigaye bagakora guverinoma imwe igendeye hamwe. Haje kuri icyo bita amasite de recrutement, bisaba ko dusubira Basankusu Bolomba, ni mu birometero hafi 300 arenga. Aho ngaho niho haje kuba itariki yo kugira ngo tuje mu masantere de brassage. Habanje kuba iriya processus ya CONADER, abakomaza igisirikare n'abashobora kukivamo ku mpamvu zigiye zitandukanye. Twakomeje aho ngaho, abantu bakomeza kumanuka, ndavuga muri reservateur baramanuka, ariko tugaragara kuri brassage kubera ukuntu babonaga kwitwara. Haje kuba ibiganiro hagati ya perezida wa Centrafrique RCA Felix Ange Patasse, wari uyoboye Centrafrique, avugana na mugenzi we Bemba, perezida w'inyeshyamba, umutwe wa politiki utaremerwa na leta ya Kongo. Amakuru dukura ku masatelite n'ahandi, ufite abasirikare bashobora kuza kumfasha mu gihe yugarijwe n'amapreparasiyo ya kudeta ya François Bozize wari ugaragariwe n'abacakera. Ntiyifashisha leta ya Kongo, ariko aravuga ati ndababonamo ubushobozi bwo kuza kugira ngo mwifashe. Buriya RCA ni igihugu cyabaye koloniya y'Ubufaransa, ntibagira abasirikare, bagira na polisi nationale, ariko ari babandi nyine bamwe bakunze kuba bashaka abasirikare batungane. Nguko rero Bemba arareba aravuga ati tukizeye ku biganiro dukoranye na Ange Felix Patasse, perezida wa RCA, nasubiza inyuma ibyiyumviro bye, ngomba kumuremera positivement. Areba utamanyire koloneli cyangwa se abawuze superieur, ntiyarebye mwene wabo bahuriye bagufi, ndavuga rero yazambe, kuko umwuga kandi n'ingwandi bose ni abantu bakomeye muri RCA mu mateka. Icyo yakoze ni giti, ntiyarebye Widi Bibio waje gukora general, ni umukongo wo muri za kera muri Kongo, ntiyamurebye n'abandi. Aravuga ati Koloneli Kayenzi, ndabizi ko uri umugabo udashobora gutenguha, iyo ngutumye ndabizi ko ushobora kugera tukigendera. Yavuye mbese arambuka, yambukana n'abasirikare bato batagera mu 10, ngo agereyo bamaze kumuha mapa
y'ukuntu eriseya n'aduyi ameze, byabaye ngombwa ko ahamagara bemba n'amubwira ati ushobora kumpereza sengeme batayo iyobowe na majoro kigenga iri irimo ndayirisha, irimo risenga, irimo rugira, irimo n'abandi. Baravuga ati rwose ubusabe bwawe buremewe, buremewe. Hari agasanduku baragenda basanga barorekayo muri keruse, bagera mu bana bose bajya barenge guhera kuri koloneli yari kuri koloneli baba makumyabiri bamuhereza isu, baramubwira ati rero dore umwanzi dore ikarita y'amahanga. Yadeployinze akurikije ukuntu umwanzi yari ameze n'ukuntu yari aje. Aba ngaba bari biyogozi, harimo ba Marehemu, Liyetona Munyamahoro Kabongo Gaba, harimo Liyetona Muhunyi Robert n'abarepera Mutabazi Jackson. Bashoboye kuba hariya, Imana ikomeze kubaha ubuyobozi, bakoze ibintu bikomeye. Uzi guhangana n'abacabye, dore n'ubundi kuko bwo bwari ubwa mbere duhangana n'abacabye tukiri muri Kisangani ku birometero 75 ahitwa Dunia. Twahakuye ingabo z'abacabye, icyo gihe twari tumaze guhurana n'ifose y'Abagande, barenda abantu bose bagafata za mateka bakamuca amazuru n'amatwi, bakamuca iminwa, bakamubwira ati n'amahoro bagatangira Abagande, uzagenda uzavuga amakuru yawe muri cyane. Ariko bamaze kumva ati aba ni babandi ibyo twaboneye muri za Dunia, inzira ijya mu mpaka z'abutu, baravuga ati abantu baragatsinda. Kandi ni igihugu kirigenawe, gifite efekti, gifite ibikoresho byose bigufasha kugira ngo igikorwa kirangire neza. Aba bagabo baradutweza muri access ndazitona hejuru, bamwe bafashe access y'ijana muri Cameroon, aba bahungu bandi bagabo, abandi bafata access ya Chad, baraha kugeza kuri Aladenel Minute. Chad iravuga ati rero ntabwo twashobora kupenetra duciye muri aya marembo abantu barimo, reka turebe ukuntu twakatiye. Bakataha kure, ariko baje gukora iki? Baje kumenya amakuru ko bakatse muri iri rembo ry'akure, baza kwireturuva ko kera binjiye muri kapitali, noneho n'abari bagize iyo leta bavuye muri perezida wabo bafasilita kugira ngo Bozize aze n'izindi force afata ubutegetsi. Byageze aho ngaho ntibabona ko weakness yabo, ariko baravuga ngo hari Koloneli Kayoyo nibo wabaye umugabo, ahubwo reka tumutumize mu nama ariko tumucire umutwe. Ababana bose muri bo kandi baravuga ati se uyu muntu wakoze iyo ataza no kubahana nta bantu abaturage bahise barashize. Reka tureke kubona umutwe we kuko ntiyatuyoboye nabi, yaduhaye umutekano n'ubushobozi. Bamwe bigaragara bati nibitabiye inama baramushyigikiye. Ahita ahamagara Majoro Kigenga n'ingabo ze. Muri kwabo bihutira Majoro Kigenga yavuze ati aba bose nimufate hano gaciye. Madamu Muvunyi Intwari yaravuga ngo sindikanganye n'abasirikare baraje sinjya mu majibu ngeze ko yanze kwitanganya n'abasirikare be, yakanga n'abasirikare bose. Imana ikomeze kumurikira.
bamwe bafata ligne ya Gitoma, groupe nari ndimo twari 14 mu basirikare 2545 natwe turimo tujya gukora brassage Kamena, abandi haje kuba n'abandi baje gusubira kandi muri operation yahise naringiye kubasimbuka mbere ko tugera muri brassage. Iyo operation haje kuba RCDKM ya Musa Nyamwisi irimo ba koloneli bita bagatwara. Abo ngabo baravuga ati rero kuba bari abanyamurenge bari yakwandera naramuka ageze ku ngeri twebwe abandi iyo guverinoma ntituzayigaragara, reka ahubwo tube anti yo. Bemba tumara kumenya gutyo niyo none yaravuze ati koloneli Budera David Munyamasisi yungirijwe na maremo koloneli Ndayishimiye David wacu, ngabo akoloneli Kirayi Fidel, babitwenge bamajoro Singoma n'abandi ba koloneli Boss Hakizimana Nyungu wafunze ejo bundi wagiye Kinshasa. Abo nibo basuye kandi kure indege kugira ngo bajye gukora sangani zahise. Nguko twaje kugera muri brassage, iyo groupe ihura n'abagabo bari muri Central Afrique bajya muri brassage ya Nyaleki muri Nord-Kivu. Ntewe n'abagenzi banjye kuzamuka kuzikamena nego yacu yari yowe na koloneli Roger Ruhari ari Kalemi bajya Kitona na ba koloneli Ndogo. Ababyeyi ibyo twahaboneye Kitona mwumvishijwe kuri Seto, mwumvishijwe kuri Senarode, aba bose bari muri brassage ya Kitona. Ibyo bakorewe Imana igira amaboko naho ubundi bari kubishima. Hari hasigaye kugira ngo aho kugira ngo utegereze imbugita ku ijosi bari bafite kuzagenda uko byakagenda kose n'ibyo bakagaragara muri Ocean Atlantique yashaka amazi n'amafi ikabarangiza. Ariko Imana igira amaboko kugira neza n'iby'agaciro. Kayo yarahamagaye ahamagara inzego, aba bagenzi bacu baratabarwa, ariko n'ibirebire iyo turi yafata imbise yazegere cyane. Ibyo bajyaye na bagenzi bacu twagiye Kamena tuhasanga Mbuzamabe wari umaze gukubitwa na koloneli Jules Mutegeka Mutamba kandi gukanzwe yakomeza ejo kugirere nabyo mu kumushyigikira no kubereka kugenda kuyobora kazi ya Kamena. Ibyo twahaboneye n'ibirebire, ariko twaje gufashwa n'uwitwa directeur wa institution wari kuri Esange n'ubwo yayoboye hafi ya Kamena. Baravuga ati se aba bantu abamo bahamirizi abanyarwanda, ariko babahamye baravuga ngo baracyakuriye ubwo rwanda ntabwo n'ubwiranye bwawe ntabwo turi buhereze n'abivuga. Nyuma y'amaresitora y'amezi atandatu twabonye bavuze ko brigade yacu ijya gukorera ubuzima. Ndumva nari asista wa chef de major nari ushinzwe amabanga y'iyo brigade ijya gukorera ubuzima. Batitaye wenda kuri grade nari mfite, ariko bitewe n'amakere na za breve twagiye kwiga amakuru ya gisirikare yanyemereraga kugira ngo nshobore kwegeza izo force ziremereye, kuko ahandi wasangaga nibura n'amajoro leta koloneli ashobora kuba akora iyo force, ariko breve nari mfite zanyemereraga kugira ngo njuwe iyo role muri iyo brigade. Nguko twageze muri make reka mbibine gutyo, ariko muri guverinoma mu mwanya wihariye turashaka kubibaza twamusobanurira birangiye. Nguko amateka y'abanyarwanda bamwe bafite ku icumu muri Kinshasa, Ibukavu, Isiro na Polisaje Force. Iki gitabo abana batanga ndumva mu gukora abantu 28. Ubu tuvuga hamaze kuba
abamaze gutabaruka batatu bibiri ni abantu 23. uwa nyuma ni w'ejo bundi majoro kubareba uruziga wasiba hari ingoma igeruriro ariko n'umusirikare we nta yindi mpamvu bamaze kubareba. icyo kintu ni uko duteye kubara umusozi. intego y'igitabo turagira ngo abakuru n'abato by'umwihariko cyane urubyiruko kumva cyane twagenda hanze twakora ibiti, ariko aya mateka umuntu wabo ntabwo tugufata vuba aha ngaha. hari abakurambere bacu dushingiye ku mateka ya kera twibanye hano muri uyu munsi bibayeho uyu munsi ni uguhera kuri nogereye bariya basaza b'abasogokuru tugenda kugeza aho bavuye mu bice bagenda ariko noneho bakajya mu gisirikare cyabo. dufite abasirikare b'abasirikare, dufite abasirikare kugeza muri za 90. abahungu babo hari impamvu kugira ngo twamagane agasuzuguro, twamagane urugomo, twamagane urwango tugirira. ubushize doktere akoze ibikorwa by'ubuzima ujye muri Amerika yabitwaye imyaka 5 ku muntu ugereranyije, ariko muri Kongo murebe ibinyejana ariko muri uyu munsi turabona turikwa abashyitsi. igihugu ni igihugu, nta kindi kintu kibaho kigira agaciro ko kugira igihugu. uyu munsi twaberewe twarakwibagiwe ibitwaro tubayeho naho uri gushyirwa mu mbere y'umugambi umunyamurenge wese kumugari aho yaba aherereye wese yamwe ntawe ushyirwa mu mbere y'umugambi by'igihugu aherereyemo. ukibaza ngo amaherezo yabyo azaba yaho. ntabwo ari periyode ya rekrutema ariko turaha no dufata n'umwanya dutekereze ejo hacu hazaza. dufite igihugu tuduha dusaba igihugu, ariko kandi ubutwari bwacu tugomba kukigira, tugomba kuhaba, tugomba kuhororokera, tugomba gutera imbere, ariko dufite imana. munyemerere tumukubitire amashyi. hanyuma nanone mbasabe nk'uko mwabyumvise muri bana Kanga, abenshi muri bo kuri none ntibakiriho kandi ni abanyamurenge, ni abavandimwe bacu. benshi mu bavandimwe babo bari hano, abandi barimo baradukurikira. munyemere mbasabe ubw'icyubahiro cyabo duhaguruka umunota umwe tubibuke, hanyuma tubone gukomeza. murakoze, ushobora kwicara.